Dibin duruşmayekîtiya gelê Kurd nûnertiya Encûmena Niştimanî Kurdî li Herêma Kurdistanê xwe bişindanek li pêşbargehane Tewîniyê girtî li bajarê Hewlêrê lê darxist. Bi beşdarbûna hejmarek ji genç û jinên Rojavayê Kurdistanê xwe bişindan dest pê kir, bi sloganên şermezar dikin kiryarên Daişê li Kobanê û daxwazî opozisyona Sûriye û civata navdewletî kir ku bi arkê xwe re be beramber bûyerên li Kobanê rû didin. کتلا کردی ائتلافا سوری دکتی گفتگو به هیز نامنا تویر به سفارات غربی لترکیه و لهرما کردستان و آل دعوة آلی کاری کری دعوة حمایت ملت کرد که مجل ودری وک نونراتیا انجمن نشتمانیا کردی لسوریا ام هاتن ودری بر یو ان گو ام دنگی خبگینن یو ان گو ریخراو کی نامنا توی آجیهان گشیه ایرو اوتشتگو رود دل کردستان سوریا او ایباده او جنوساید Penaberên li xwe bişindanê rexnin xwe li tevgera Kurdî kirin, golgornerînên wan neyekbûna partiyên Kurdî sedemek serekeye ji van êrişên li ser Kobanê dibe. ام ایرو دنگ خود گهینن قیادی خوانی کرد گو ایرو بیگ بن لکیمانی لسر تشتکی بچوک بیگ بن کاربن زارو که ما مزارو که کرد الوی دکا خلاص کن جوی تشتی کاربن بس رو که دنگ خوا بکن بیگ ام اوی بانگه دگهینن قیادی خون بانگه دگهینن همو دولت دنیا ایرو کرد ام جدیب لا همو کسا ام دجی ارهابینا ام دخوازن او الکاری مروفاهی بری همو تشتی بگهینن خلکی ما کوبانی سروک حکومت هرم کاغنشیوا برزانی دعم و آریکاری با ملت کوبانی بشینتن بر او ملت دکوت مجزرگی وق مجزرین شنغالی و دالجارگی سر ملت مدنی و امهیویج ولاتن بشکتی که امم متحده انه آریکاری ملت مل کوبانی رکن Li ser qetbûna karê Encûmena Kurdî bi taybetî divê dema dawî de nûnerê ene kesê dibêje ku em amade ne her dem berevaniyê li ber Kobanê û her bajarekî Kurdî bikin lê dival hevkirinek di nav hemû hêzên Kurdî bibe. ام کاری می اساسی دوی ام بکاربن براوانی بکن یک ج اسباب گو ام حتی آن همه کاریان براوی بکن وک انجمن نشتمانی کردی نه یک ریزیا کردایه ام دخوازن آن ها یک ریزی چه بی Hêzanîn gozêretir ji 200,000 welatiyên gundewarên Kobanê koç berbûn di hêma 5 rojan de ji ber êrişên teroristên Daeş li ser gundewarên Kobanê. Xwepêşanderên li vê de amade bûne daxwaz civata navdewletî dikin got alîkarên mirovahî bi lez pêşkêşî koçberên Kobanê bikin ta got Kobanê nebe şingalek din. Ji bo bernameya Akraman Hiso Hewlêr.